Lenzebe yeBhayibheli Society Cup indzebe le yabonakala kutsi iletsa ke tinkhulungwane netinkhulungwane ke tebantfu lebeta ke batawubukela wona ke emacembu abo kuna ke tinkhundleni ke temidlalo. Kantsi lena ndzebe ke ihlose kutsi yandzise lona ke livangeli la Kristu nakhona ke ebholeni. Kantsi lena ndzebe ke ibese ke iyema ngenxa ke yemkhuhlane we-COVID-19. Sikhulumisana naye ke Dr. Mbuli lonyena ke abuke yona ke inhlangano yamabhayibheli lapha ke Even laKangwane. Lavetile kutsi bona ke bayiBhayibheli Society sebavele ke balungele kutsi ke eminyakeni lesikuwo ibuye lena ndzebe. Waveta kutsi labakumele kutsi bathole yona ke imvumo kulabo ke labadlalisa ke ibhola lapha ke Even laKangwane. Siyajabula ukuthi vele tibalo te-COVID tehlile, sijabulela kakhulu lokho siyinhlangano yeBhayibheli and umsebenzi wethu lomunye lomkhulu losembili ngiwo wale Bible Society Cup, and we are looking forward kulo mnyaka lo neminyaka leminye etolandzela ukuthi sichubeke siyende. Kepha ke kwanyalo sisemele ukuthi sithole i-approval lekahle kulaba engamele libhola Kangwane PLE nguye lo tasisita lapho usiniketa i-permission ukuthi asiguide ukuthi sisebenza kanjani. Otherwise as Bible Society sijabula kakhulu ukuthi sichubeke kulo mnyaka naleminye iminyaka siyakhola ukuthi sitawukhona ukuchubeka. Inhloso ngiyo le kungeta kulese sikwende ebholeni ukuthi one kuba yindzaba yekutodlala, number 2 ku-developer skill, kwesithathu ibhola isiniketa lokuningi nje lokuhle njengokuthi sihlanganyele kanye kungaba ma-individuals, ma-team, ma-families. Thine-ke siyinhlangano yeBhayibheli siphinde singena ke ngekutowengeta ukuthi bantfu nabahlangene kahle kanjena kufuna live laNkulunkulu libe khona. In the past boyukhanze ukuthi vele kunalomkhathi umkhathi sinwebhola noma ema-sports nelibandla noma nelibhayibheli, kepha ke thina sithi lokhu kuyahambisana. La umuntu akhona khona kufanele live laNkulunkulu libe khona, la live laNkulunkulu likhona khona nemuntu irrespective ukuthi uchamuka kuphi sports noma ngabe yini lokunye nje laye akwende kufanele ukuthi abe khona. So inhloso yethu ukuthi vele temidlalo neBhayibheli uhlangane lama values lamahle lalavini laNkulunkulu akhona ukuthelela kahle ngale emidlalweni yethu. Mbuli uthi ke uyakholwa ukuthi labadlalisa ke ibhola lapha ke Even laseSwatini batabaniketa ke imvume ukuthi badlalise lena ndzebe ke yeBhayibheli Society Cup. Etindzabeni ke teyeMaswati Channel, Gary Khalus nguMahlanya.